ka channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule voin hi January ni somni panga sang ni somni panga ni January ni somni khan Donald Trump chu US President somni pasari na ni turin official anem nge ni ta a President ani tanga ana tho zo to te kan clear ho don ani chumi main kan video masa kanun tarlan zoi to ang khan California kang mai chak tak amaya chak zok arun om thar le a chu kan clear ho masalok don ani California kang thel tu te chuan January ni sari tanga in tan chena in tam tak ti chetu kang mai na satak chu an thunun thei to do ne mon ti lain January ni somni pathum ni lai ni jing khan aya chak zok kang mai an ma chonangai le tlat mai he kang mai hi ahminga huge fire an vua January ni saria kang mai chuk ai khan na satakin chak zok ani he huge fire hi Los Angeles chimlam Mel somli panga kilometer som sari pahni vela hla aronin tanin darka somli pariat aral main ekar singkhat hector sangli chuang zet akang chetoni he kang mai wang hian abu naya om mi sangtam takin an chen na in an chuasan to a chan chu ama sa kang mai chu khan chiat na satakalo thlen to wangani helai vela te thin khipuya wangin he kang mai hi thunun hlei thei ni lova he khipui te hian kang thel na thok tu te har sat na siam na sa hle ni tun thlengin kang thel tu te hian kang mai chuak za som pali chau an na thunun thei ni he kang mai hi Los Angeles County kang mai lian tak mi som ni pariat aya tlem lo nun na la tu le chena in sing kha sang thum chuang ti chetu kang mai ma sa jok chuana hmuna tanga chimlam kilometer som sari pahnia ron chuakani National Weather Service chuan Los Angeles le Ventura County tamzoka red flag warning ati chuaka inrid ni thlengin thlepui na taka te don ti soi he thlepui hi darkar khata kilometer somthum panitang somdi pariata chakina tlea hai a hian chak zual theya hei hian boru katanga kang mai thel chu ati harsa don hle ni official te chuan zirtop ni chhnuwa tanga inrid ni zan thleng hian California chimthlang lama ruwa sur do ni nan soya ma se ruwa sur hian har satna dang leimin le tui lian te a thlen an hlau hle ni abik takin kang mai chona hmuna te a hlo om le zuala a chan chu leia rolu tu ka wangin tui hip tha thei don lo wangani ante nimin khan San Diego le Oceanside bula te kang mai dang patni chuak boka he kang mai hian ekar somriat panga a kang chemana ma se tu na chuan thel mi ani to a mundanga inson tura thupek tamjok po ti to pani to ni kumin burin tan dan zet zong California state tan chuan mangchia ani ragot mai ni ole tu na chuan January ni somnia US president somli pasari na ni tura annem nge tak Donald Trump chuan White House ni li chhunga lu aveta a engtenge ti to ilo clear ho le teang pakhatna immigration chungchang Donald Trump hian US Mexico ramria national emergency puanga ramrika na pem lut te tan hum himna pek khapna ati chuakani Defense Department chu ramri veng uluk turte ramri bang siam te detention facility ti zautele pem lut te thiar chua chu ngai poimo masaturin a hriatira Defense Secretary ne na po atul chuan ramria sipai tir turin thunai na pe bokani Donald Trump hian US ral tan lu tir chu ti topa Afghan mi sangkha zaruk somruk vel America omle tura phal sak to te po ati topani atam masa a remain in Mexico policy chu ti nun le tum thu puanga e policy hian Mexico ti lo ramdanga tanga pem lu te chu an case ngai to ni chung hian Mexico an omri donani Donald Trump hian document nei lo ten tual thang chi thil sual lian thaman ti chuan thi tura fremna pek chu zom turin attorney general chu hriatir bokani US apiang nau pangte chu US citizen emo dan anga omemon ni lo chuan birthright citizenship ti top turin thu pek ati chuaka hei hian US constitution a kalani hei wang hian democratic attorney general le advocate te chuan thu boy an siam to ni
pahnih na Federal Workforce ti tlem Donald Trump hian sarkar na thok te chu full trama an office akir le turin a hriatira agency te chu remote work te top turin a hriatir bokani hei hi work from home kan tiang chi khania COVID-19 awangin in atanga na thok thin te chu an office akir le vek turin a hriatirani Donald Trump hian atam masa a Schedule F Executive Order chu asiam thar lea he thupek hian sarkar na thok tam tak ten an hna hum halna dan chu apaya na atanga ban an ol sampha donani aom zia chu na thok thapei si lo na atanga bang du box si lo midang thok du tam tak te tan seat all om lova luwa ve tat si ma se thok thapei box si lo te chu aban mi to donani pathumna gender chungchang Donald Trump hian President Louis Joe Biden administration a transgender te sipayalak lu phalna policy chu thak danglama sarkar dokumenta gender pahni mipa le hmeichhia chau official apom turin thupe ka ziaka heng mipa le hmeichhia te hi ti danglam thaian ni lo thu atar lang bokani Donald Trump hian federal agency te chu gender identity emo prefer pronouns emo mangto lo turin a hriatir bokani heta hian campaign saibel du lok chu America khuan mipa le hmeichhia male and female nilo gender somsari pahni lai lo oma cisgender transgender ambigender amica gender autigender bigender ti te tam takan omani gender fluid an ti phei chu an mak mai khopa heng gender fluid te hian gender b kan nei lova voina mipa kanidu an ti chuan mipan ni maya voin chu kamu ta fulawe mai lesbian kanidu an ti chuan an ni le maya voin chu hmeichhia kanidu an ti le an ni le maya tiang chuan pathian min siam dan ni lo gender phua chop hi America khona tam em toni heng gender chungchang hi arukan buaina nia heng zong hi Donald Trump hi na ti top veka sarkar dokumenta gender pahni mipa le hmeichhia chau official apom turin thupe ka ziakani tin federal agency te chu gender identity emo prefer pronouns emo mangto lo turin hriatir bokani heng gender chungchang po hi video siam thamania video danga kannaru ti suak le donia palina energy siam chona ti pun Donald Trump hian energy siam chona ti pun na turte hetiang lam khapna dan ti bote electric lir thailama in thak tura policy te ti topnan National Energy Emergency puanga Alaska ole gas lai chuana ti mason nan thupe ka saina Arctic ram le US tui puikam Biden na hum halte chu ati danglama liquid natural gas export chunzom le aphal sak bokani pangana World Health Organization WHO atanga in nu do na Donald Trump hian WHO atanga US in nu do na lekha sign ngala he in nu do na lekha sign lai hian China mihring 1.4 billion an oma ma se kumtinin WHO a hian million som thum pakwan pethina kan rama chuan mihring million som thum panga vel kan oma ma se WHO a hian kumtinin million zanga kan pethina ni kangai dana chuan hei hi affair lo kati ma se hei hi WHO atang kan in nu do na chan bere roni lo ati WHO hian COVID-19 thrileng le Kovel Chrisel nalama harsat na dangte aboi pui dana Donald Trump hi lung oil ofa alo soi sel toni kha parukna January ni ruk sang ni som ni pakhata capital boina an man te ngai damna Donald Trump hian kumlikalta sang ni som ni pakhat January ni ruk khan ama thop tu te chuan Donald Trump tin no chan chu vote ti chingpen wangani tin US Capitol an baya he Capitol baina in nam noi mi sang zanga vel chu man nin jelan khunga heng ama wanga jela tang te hi Donald Trump hian a special power mangin achwa zalen ni pasari na TikTok chungchang Donald Trump hian executive order asiaka January ni som pakua khartura ruahman short video app lartak TikTok khapna dan chu ni somsari pangai na po sei sakani TikTok hi Biden na sarkar khan
China in an enthak na man rua puin January ni som pakua tangin US a man khap turin alo ti towa Donald Trump hian hei hi en non le turatin ni som sari panga chung huna pek belani ole tuna tan chuan khati zong khani le photse video danga kanin mule theu don nia